checkpoint lana ta susu khajus khotsu ma chega sometime ra. The proton, that is the nucleus of the hydrogen atom, attracts the electron that orbits it. Relative to this force, does the electron attract the proton with less force, with more force, or with same amount of force? Right? So, the gela hindu pina yore din tarucha. Yedi inji chigo shasha. Dishe gya chigo gela hindu lobde tawa ina kotsu. Color la ninge di chigo de drama this trilling che nga lane me da lane wala yor lobde na do on the sometime da. Color nzugi detain na lo ra detain su detain tanda lung te khare alde da nge tin chida yanglungi ra yanglungi detain na lo la khare dedul na lo la podul ra podur di kengi tanda lodu di khogi kora gya chu ra ko be di phat la ma do che ko kora gya chu ra khana khona ni para tenshu chu ra di du zambala ra lodu di khasa podur di kengi ko kora gya ra walar an di la she song gi khare di gi shu jo ra di da ani khare lodul gi ya podul tengo ra ko ra podul tengo ra ten de ko chung tengo re che tengo re yamna chikba tengo re la korani bara diza ta di podul imba na podul lodul di ko gi ten ko kora ga ju ra dina shingi di lodul ge podul di tengo ra ten pa ju ni ga ten ze go ra ten ze de chikba tengo re yamna chung tengo re che tengo re la di tangi nga zo imba local the dembe mo buni para la tenshu de la di tenshu de chikba le re yamna chik che da chik chon le yes ra di something da that di chik chik sho da podu chi da modul chi so kera something ra yan podu ni da lodu chi ma shime wa na shu su che le de da agora di che ta nge len chang ma de di chi choro this dish ra ne ni wadi. If a proton at a particular distance from a charged particle is repelled with a given force, by how much will the force decrease when the proton is 3 times farther away from the particle, when it is 5 times farther away? Valare kesi podul chik ra di partha ring de chik la yo na to partha khaju ring wa ina chik la yo na ra khane kesi di podul de khaza lokur de be chala jirta di da di podul jira podul di pada digan jo bai na khuni parala ba di pada yo kingi in ko khajire is repelled with a given force ko thande pha biya tanshar ra podul di pha biya tanshar the mata biya tanshar res dine tangi yo bai na ta dine thioler by how much will the force decrease when proton is 3 times farther away ta ko biya dan ra ta thande ko tha rin don ni khare be di khasa dab khaju khora tangi digan jo bai na dinji cha dab khaju 3 times dab sumgi tindisha sumgi ko pha drawai na ra an khaju ji ma chung do re la kuni para tenshu jora chung do re la dina shingi ko yi parda di dab khaju gi dab la ore thema la ore dab la ne disra de chewa gi thema khaju nga pha drawai na khaju ji shuk de chung do re la che jang di position na di da di chabla anza khaju ji me ra diche andi gangla square jawra di this mass this yorwa da dinenga me ashira jema anju jindana chumdu chamba trailing ya chituna disarwa di thanda ringala digans o dinale chugni ma chugi kheba hajuju mi chung roya da tengiro kalan di cher roina di distance dekhasa pharda de cher rona dikhachir chung rora khajlana di ganjar ne ko cher di gyowaina chim di gandi wa de cheina ganja de chungale himbara disar gangi chala dipe rochashanara michula gonda gumuchudi migala gyogoina nyonlira michikchila onde da khod chikpar michula gumuchudi migala gyogoina penyunlira ra taya gumuchudi mi khare nigala gyogona dile nyungdora ko ra didi khare khoniga gyosa gyodirwa chezang khare didi cher ruina tenshu de lo shu di chungro ra manji ni decrease la da chungro res khazus chungro ledi anja thanda di formula na chike ra so what is the sign of the charge of the particle in this case ta khare galang khalare di thiwa namla lokhur da dembe gi ngobu jigda podul jior das podul de bigya tan la na khogi
lokur di khargo dilana khadu bigya dang kuni doina bigya dang ro ta kho podul dikhare sorry podul de la lokur phoi ro podu di zambala khadu bigya dang ro kho phoi ro chijang kora kare the sign of charge of the particle is lokur pho yamna positive ra on de ra di kab ki ani thadul ki lokur ki ta ni chi is positive ra